Llegó el fin de semana y ella quiere salir. La monotonía no quiere seguir. No guys. Hello guys. Ato mi sa barangay hall tanog lights. Diba? Na, ato mama. Diba? Wow. Nice kayo ang barangay hall. Papo kayo mga star. Oh, gusto ka lang himo ani no? Ani, ma-picture na ta. Okay. Ako. Sa'yo na. Ako. Sige. Saan pa-picture mo? Mas nindot dito maklaray ng Calinan. Hindi pa kayo. Sige, kamusta nga. Para di kayo. Mat, dito lang. Ay, naako din sila. Picture si Mabel. Okay kay guys. Diba nga Ma, pa itong excuse barangay na. hall. Alright. Zane, alright Zane? Alright. Lipangan ang barangay hall guys oh. Hello, ma. Hi, ma. Wapo ka itong barangay hall po. Kuya. Contest ni? Kasi nagkuha na ni Ma'am design. Kami camera, ma. Welcome to Barangay Calinan. Sani? Video ni ano? Ay, asan na? Kay Sundo? Ana diha? Okay. Bye Ate May! Bye! Uwi na. Okay. Welcome to Calinan. Picture ka, Jay. Picture sa entrance, Jay. Calinan. Welcome to Calinan Food Court. 1, 2, 3, smile! Okay. I-camera lang ninyo kay diretso naman yun. Dali lang. Yan. Okay na. 1, 2, 3, smile.